Ibe ting chua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa Zeme ko na pumwangai dale Zinai chit ke zeng kamadai rimai ge naga rights body ne danai te tibe sumai ge athon abon mai kraibe ge zalaing rong body Assam Manipur Nagaland gu president pepe tu ga pepe du danai sumai ge mbai kya ne tuitet lu bachang kapset ni balam ge panui lung makpe rangai dale News sources na saza athon abon mai du enensin ayem na tweeted luza kapset ranumale je kachele zai abon mai pomge gimichi chumbam le je sale Naga People Movement for Human Rights na saza abon mai du mbai kana tweeted luza kapset ni beza pazai mak le je sale Naga People Movement for Human Rights na saza minoring ting ah ragu kala dilang backet le zai society gu hinde zai kapling be sanram ba society ge ngosing ra ko le je kachele Manipur Chief Minister N Biren Singh ne zinai chitke zeng kamadai rima ge press conference ke saz Patamanglong district kia wangba mai ge athon abon mai kraiba ka ke zalaing rong bodi gu Assam Manipur Nagaland gu pepe to ga pepe du chitke zeng kamadai mai ge mbai ke na tu tet lu je kapchen ne beze security lapses sipai maramen sin bedele zai Manipur minhai minada ge lungai ra Chief Minister N Biren Singh ne kem gaidale Manipur Chief Minister N Biren Singh ne saza state government ne athon abon mai du tuitet luze kapset ni bempo du lun lak le zai pnui pochi singra tu le je sale zai Chief Minister N Biren Singh ne saza apo deugene state government ne security personnel mina hang krusrok medu suspend ne le je kchele zai police personnel suspend ni medu committee ka chambene interrogation samne be bamgule je sale Zai Chief Minister N Biren Singh ne saza massive combined operation abon madu kapset ni medu du pe rahang sipai ke medu palam ka thai rahang Tamenglong district me langan le zakachele Nalang bage Chief Minister N Biren Singh na saza abon maidu to chet medu central government nai peace talk to bam diza a ipo case NIA National Investigation Agency ta ge balagai luze the SDO Kishan gu case gumze kulobulunga loilu rang to gai gu le zakachele video ze by kya suspected enensen IM na athon abon maidu hechit ke zeng kai kano sumai ge Tamenglong headquarters Apollo grong tai ge na tweeted ni be me de le Nai chitke zeng kamadai rima ge National Capital Delhi Rohini Court hatuki ge lawyers sanrampe puni kalu wanglu ze gangster Jitendra Yogi du hatuki lungana kapset ni leize sale Delhi police report sai srize lawyers puni kalu wang ba mina hang chumne Jitendra Yogi du pugu case king ra hatuki ge wangana kapset ni leize ka chele zai amedui mina hang chumdu Delhi police na encounter to gena kapset ani leize ka chele Union Public Service Commission Civil Service Examination tingkum chang na jang kai gu final result na lang betu je zinai chit ke jing kamadai rimai ke hai menata ke result ye pet kai dele ai meru ga UPSC na candidate has na zer react stroke se kem du appointment hang kalang dele je UPSC official na sale National Institute of Technology Meghalaya na zinai chitke zing kamadai rima ge saze panuina Shillong Chamber Choir founder limpet ka be Nel Nongkrit hai manone chibambe choir visited sangbambe Nel Nongkrit ne limpet ka be honorary go to be doctorate degree machik milu be je pegule je kchele Nel Nongkrit setting kum changna je cramming ge Padma Shri Awards hatulu to be pedele pana music te into
chu za Bombay de ge National Institute of Technology Meghalaya na pahang honorary tu za doctorate degree pe gulei ja kachele aipo hago to ba to honorary doctorates nail nong krithang Union Education Minister Dharmendra Pradhan ne National Institute Technology Meghalaya ge annual convocation hang bai kwe je keting kom chang na za ka ket wang mai ne pe gulei je need official na sale Union Health Ministry report sai suize India ga COVID-19 rarit zinai positive test pet memina changim rocket cha hait chumzer riak set kanomedu positive test pet le COVID kan rovingina idai di me recovery zinai te zemina changim ro knoz haming za dai kno ma idai di le je ka chule zaina ka te ze India nong ga COVID kan rovingina idai di me recovery plan te ze kro ko chumzer lang kai te set cha chang dai te set sima idai di le je ka chule Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive go report sai suize COVID vaccine ro kablo lumeto ze kro riak set chama dai ze lak roaming sim du kablo dele ze ka chule Manipur State Health Department go report sai suize zinai chit ke zing kai ma dai rimai ge Manipur COVID case ka chibe test pen memina hai na ze krome du positive test pet le zai mina haming chai dile ze ka chule zai COVID kan rovgina zinai ida di me recovery stage ze Manipur ge mina hai ma dai za dai stroke mai idai di lei je ka chele na ka te ze Manipur ge COVID rarit kina idai di me plan te ze lakke cha changkroming use haming use reaction za ka chume idai di lei je State Health Department na sale zai na lang be te ze Manipur ge COVID-19 rarit na ka te ze roz me active case na chang no jang kai skumen rola release State Health Department na sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys ang kinga ni male indu to de le